autonomous state alam the ninje dun piglo ahok lo laten latum ta MOU wan lo lata ahok lo sitame alangli ka ninje dun bo mahut bangke opposition masi kwan ma important kwan ma laso autonomous state ke pachuna longan bangke ilitum le damoni deadline pinyan bangke sitame non head jong non ilitum BJP MP Omar Singh Tiso sar ke ninka lisia pensi parliament lo ninje lo lata MP Prime Minister ke do hut lapen Home Minister ke do hut si alang lige autonomous state alam the clear pen ka ninje dun long lo lapen चूंकि दामतांग होरेन सिंह दे की दो हुत प्राइवेट बिल अपु थाक्स तामे नॉन कंटिन्यू नहीं को अलामा बांके लाके अलांगली के नॉन की अलाम इले तुम क्लार टाको पुलो तांगते ला कांग्रेस तुम थांगलेम क्ले पिन तुम सी बीसी कनिंजे अपो दे पीपल आते नॉन ते बॉक हेड इलेक्शन अंगले ताई तो इलेक्शन अंगले लो पुलोते रात अफान अको पुथक कनिंजे ना कोलासी निले तुम आहिन बेन का चोनिंगरी बांके नंग तुम के क्लेम लोंग नहीं अफान रात तुम नंग तुम भान अपोर नंग पियलो tanang tum claim thek thidat lopot aprangsi karbi anglong arat afan netum ke do hut netum Jogot Singh tita 15 bosor MLA do nethang da claim dat lo nephan map den rat atum pu ningje nangla number 2 bangke rotoning ti sitame ni congress do hut ne karbi arat afan angthum rai thek thidat lo ne lasi nethang da claim thek thidat lopot nephan nang map den lo pualam ba alangli rat along map chang nangla laso phi rat atum inside pola tum pha lasi nona bangke a party amuni ratum anke BJP long wang lablo laso sentiment lo laso alam men si latum ninge thap ninge pu bangke la bangke baseless lo lapen chief minister afan alang litum ki pu alama bangke torun gogoi pele pangbardam hitesor soika afan le pangbardam ta ilitum aman ge do Dr. Himanto Biswa Sharma long ge phonunde adhe bipod ma bulo dangte chief minister ladak bangpo ladak kido arat atum afan dak kido organization atum afan dak itu tuh pipilo kenangji pusi ili tuh pandangan cing vai lapel isi pen ki cundo dimbang ekoson itu teklong ke ili tuh kace song ke tibula long kace song ke pacun tega polo MLA asit bang malonte Dr. Tuliram Ronghang a leadership pensi MLA asit nahok bat bepin sita isi asit itum bat lonon lagi pipolo ning oilak bang non mopen than lo itum spokesperson akror tangka pen itum difu town long chelar lo rong atwar long hamren kidam atwar ha Meghalaya border puno lapu Kaziranga na kidam atwar pen chenglok 4 line atwar pen chenglok iltum kijuna lang jol jivan mission pen chenglok rong reson kil pen sangili pen chenglok angton non kaching thuri tum theklong lo la bangke latum aning hang he lasi lason baseless alama bangke latum ningje jedasi chividro nahi lapen nilihin destame chief minister fan anti tribal po ajukti ave pin ben kaningje ke lage condemn pollo nangle tuma thengno pesi लापे इसी के जैसे सलाम दोला है राहुल गांधी अमीना से डिफू अंफ्लोट पेन के ऑटोनोमस स्टेट अलाम चिनी ने ऑटोनोमस अलाम चिनी ने लापेन ऑटोनोमस स्टेट के हाना होट 67 अमोनेर अप्रान के दाम दो लापेन नॉन लाशो 2005 अनिंगन 17 अक्टूबर नि ओक्चुम्प्रा तुम के पार्टी 98 kaduk kawai pati hola haya to pangke Dr. Tuliram Ronghang CM se nutin man lak pho tangga kipi kumai me government kiklama tum doma congress adin kalima turun gogoi ke karbi anglong to la sone chiplang bom pu sin news habi talong son chiplang bom pu phai se ninge thap ninge proof and si la bangke alang to pangke alang tu ki chok che apo khachi debo han se klam la so putha karbi anglong ara to anindo anutin to congress to ko pisi klam loma anutin la daka to chini phaka la salang litum phan bangke la hai alam pe non kachari bom de Dr. Tuliram Ronghang aphan na pa siksak doni par kem plan ki claim bangke nitum sodak pen pin remo Press Ajir Poti Pilwan ki tensinili Kardom Pajir Polna Kardom Mopens Tame Ilituma spokesperson tum Penanalam na Litmatingo Ningje Polna Lapen Labanke Kaprekali in response to press conference by opposition party Desmet Congress and Pen Penan baseless alam paklang Pondo Lasi Lasophan isi a reply by isi a response ki pi man si litum kadu ko be pini nang chitong dum no ke chengsi bang ke congress ahin pen ke paklang do je non do wa sarkar under si revenue loss do ko isi accusation man asi ke chengsi nili ke labang ke strongly condemn no
lape ningjeng tung ke de labang ke completely baseless bo kadu ko beda chini lo je Karbi Anglong Autonomous Council a history long ba Karbi Anglong Autonomous Council a phurkibo long revenue collection annual junto annual revenue collection labang ke all time high like kadu ko beda chini lo labang ke publicly ta available lo je revenue collection jong silang dam tote Karbi Anglong Autonomous Council a phurkimo long ke cheng pe nonan যে নন বিজেপি সরকার ডোপাম হুসি আর রেভিনিউ কালেকশন বাংকে কে অংনায় লাসি রেভিনিউ কে লজি আলাম কালি রেভিনিউ কালেকশন বাংকে বাদসি পাতম এক নম্বর কে লালো সেকেন্ড নম্বর পয়েন্ট যে ইসি অভিযোগ বাংলো বা ইসি এলিগেশন বাংলো যে গিভ এন্ড টেক Karbi Anglong longले मेघालय में नागालैंड भांग चिपी दुन देर पिने तला है एलिगेशन तवान सिता में निलियप्रांग समय निंजे लो स्पोक्स पर्सन तुम जला के इली तुमने निंजे कली বা কাউন্সিল বেন নিজে কালি বা আসাম সরকার বেন নিজে কালি লাগে মেঘালয় সরকার আর চিফ মিনিস্টার কনরাড সাংমাকে হাই আমি থাংস নিজে ল যে ব্লক 1 এন্ড ব্লক 2 belongs to Karbi Anglong Autonomous Council. Like, kadu kami like YouTube long same ba Google long same